kumsom nia upa Ravinder Sharma Gujarat Madhya Pradesh a khopa khata cheng chuan alei azai chum chuan an khua coronavirus arem theidon nia ngain alei chu bletin azai chum hia mai thlasom panga liam to atangkhang Madhya Pradesh Morina district a Bawani Mata Temple Suigam Gujarat Ravinder hian na alo thok to ni Ravinder hian amumanga an pathian nuin ilei izai chum chuan in khua coronavirus abo vek don ani ti in ashila Nadeswari Mata Temple Narabet Gujarat kalin alei azai chum ta ni thisen a hlo hnem ema wangin ni ko shelovin om zuya BSF 10 chanchuakin Civil Hospital Suigama admit ani BSF 10 thu chua siam ngalin COVID-19 beilet nan rin na wanga pong popui thuna lama mani ngai dan kalpui lo turin le COVID-19 laka himnan sarkarin thupe ka chua heng kutsil fai thatte mas vuate le midang te ne na in hai tak taka om lo tura min cha te hi zom mai tur ti an thrilani Mirut Uttar Pradesh Police te chuan damdoin pakhatin thu chua an siam chu adu om lovin nam sa khua noi nung jok te tan athlamuan thlak lo thu an soi he thu chua wang hi an hospital nei tu chu in soi fia tura ti ani thu Ajay Sani Senior Superintendent of Police chuan a soi April som pasari sang ni somni khan Hindi Daily chanchin buwa Miruta Hospital pakhat chuan thu chua siamin Muslim engemaw zatin thu pek mas wa social distancing quarantine te anzom that pe lo wangin le hospital a thok tu tilaka an chet moi lo fo wangin Muslim dam lo inen tir tura local reng chu COVID-19 laka an filim ngei ti fin fia ani phot lo chuan hospital tlo ve phalsak an ni lo tur thu an thu chua hian an tar langani amai ro chu an thu chua chuan Muslim doctor paramedical staff judge police officer sias le Muslim mit lem na hmuna cheng te chu a huam lo tur thu an thu chua hian an tar langa thamasa a Delhi khopuya tablighi jamaat in khom puya kalte chu pu deu bikin doctor le nurse te chu chilte an cha khuma hospital dan an zom thadu lo an tia heng in khom puya kalte chanchin threchiang tur le ngai ven tura kal official then khat le doctor te chu lunga lo tongin an lo bei thu an soi bokani hospital nei tu Dr. Amit Jain chuan he tu chua hi namin thliarna thil ani lo thu le phiaruk na ani thu a soi ve thunga typing mistake aw marin thu le thudik lo jok print pal ani arin thu a soi an thu chuaina tumber chu mani in chin testing apoimo zia soi war an tumna ni thu a soi ani thu chua an siam nu atuk loka Hindi Daily chanchin buwa vek in soi fiana shil fiana clarification an chua le ngala Hindu le Jain communities teril ru an ti na ta wangin anin chir thu le ngai dam an dil thu an soya Jain le Hindu te chu midang tran pui ngai te tran pui tu an ni reng thu le midang te chom dol na na thok na saber an ni thu an soya ni an tumber soi fein Hindu Muslim Sikh Jain le Christian te chu he nan na do konga tang ho tlat tur an ni zia soi tum an ni thu an soi bokani engpo ni se Muslim COVID-19 negative ni lo dam do in tlo phal ani lo thu an thu chua hian a soi tum ani lo an ti bok pathian ni khan Dr. Jain hi police te chuan thu buai an siam saka IPC section za somriat pariat disobeying order zani somkwa panga ena le zanga le panga na statement conducting true public mischief mangin in Chawli police station a case and file ani Indian Express palai chona changin Dr. Jain chuan sakhoti bik an nei lo thu asoya za somsari dam lo anin kol te chu Muslim vek an ni thu asila typing mistake le principal wang ani thu asoi telbok thudik lo jok print chu ani thu asila hemia wang hian ngai dam an dil thu Indian Express palai hi asil bokani Dr. Jain chuan print media le social media dik lo taka an thu chu ati kholowa phiaruk an nia wangin ITF nuaya dan mangin FIR an thelu tur thu an puang ve ngal bokani Prime Minister Narendra Modi a chuan COVID-19 hian nam sakhwa vunrong chile kuang thorin tong le ramri te athliar lova India in hma chondan le anu zela kan kosak dan hian in pum khatna le inu naw na athlen zel don ani ati social media pakhat link.in a athuda
Narendra Modi chuan tun hma a kan khosak phungang lo takin ram le nam sang sang te in ngur lovin khovel hian chona thu mun ama chonani atia khovel hma bak chu tho ho na le har sana ta in hai chu ani donani atibok Prime Minister chuan India hian khovel in nu nai dan ngai tu chu aeng hel towa a thazonga in herdang lam thei ania chu India mi te tan chau ni lovin mishing zong te tan ani atia coronavirus hian mi puite fe kongzo a herdang lama kan chena in chu pi sathara a chantira internet chu ro rel na pindan thara a chantira ni Narendra Modi chuan atia khovel chu sum don na bung thara kai tira India ram chu thil chin chhuat thar mangin na tho dan bung thara ma shroi tu ani thei don ani atibok US President Donald Trump chuan khovel hripuya run tu COVID-19 lawir chuadana Beijing China chuan tran kho hlema se he hri ir chuadana hian aso khong mo phurna chu ama chon ngei turani ti in indini liam ta khana soya talan photo angin he hri chungchanga hian US hian China chu mala thalo le thilche berwa puin hemia wang hian mitam takin hri an vei pha nunna an chan pha ni ti in alo pu to President Trump chuan COVID-19 China rama leng chuan khovel ati shil haya China chu Asia ramte mai ba ka US ngei point COVID-19 sileng chungchanga hian an mo chiatani ati US President Trump chuan he shi lawir chuadan le khovel adap chuatak chan hi kan hrengei turania kumsang khachakwa som basaria thilin phumru tute main an hriat lo le mu lo thlengin chui chu anianga kan la hria ang ti in White House reporter te news conference neina President Trump hian a soyani President Trump chuan coronavirus pandemic ma ain China nena anin kara thathu soin ma se thil dang lam rang taka lo thlenga wangin thil lian tak min ti sang tu om ta chu kan hret lang hlom vek ome chu zona channa chuan China laka thinrim na ni ti in President Trump hian a soyani he news conference a hian President Trump chuan US President hlanna lom tura Democrat presidential candidate tur Joe Biden chu China chuan tlingse du ti in mimuthu Joe Biden hi chakani chuan America hi China ina lem zawang ati President Trump chuan khowela economy ro pui ber kan nia China hian minum phadon lo ti in thlani nu vel hian US chu akal kong ngaya kier le in he kan din mun hum him zel turin akonga zo le don ani ati US President do tu le ama ep tu pol Democrats mi le sa niarin te chuan New York muna Trump International Hotel kota plastic manga Mithi Ruang siam chop chu anda khom ti hria tani he plastic bag chunga hian ICE miman tele virus awanga thi te anni ti thuziak nut chiani President Donald Trump chuan he thil thleng chungchang hi Twitter lama ti hian aziak lang ve bok he an thil ti hi atenomin an hoi hom lo hle ani he hi an ti dan le an politics khelna pakhat ania November ni thum thleng he thil hi politics thlichia siam nan an kalpui don ani ti in New York hun hi liberal democrat so chana mun pakhat ania naw sen lo piang chuak thleng poa that theina dan nei an ni USA dan lawanga lu te po motor driving license thlengin dan lawangin an siam saka dan lawa mi PMT en kolna mun sanctuary city tia phua ani nge ani New York hi USA chuan ami chengte an thanhemin coronavirus awanga boral po mi sing khat sang sari za som thum le pakhat an tling to ani USA virus awanga boral za som li le panga chu New York ka khu sa an ni US election lowam tura Republican le Democrats te indor na chu an sa hlea virus in an drama tu mek chung le thina in tha azar mek lai po in Democrats te chuan thei to pa Trump soi chia le be an thre bi khau lawani COVID-19 sileng awanga sarkar malak na kalmeka sarkar ina ngai poimo social distance hi mi puiten kan ngai poimo tok lo deuh ni in alanga hei hi thilpoi takani COVID-19 sileng laka mi puite himna turin social distance chu thilpoimo takania ma se pon chua dorkai dor huna mi puiten he kalphung hi kan ngai poimo lo hlea mi pui kanom khom tlura in nai tak takin kanom chin hei hi nanna sileng laka in vietnam tan thil lawm takania ni engemaw zat lockdown neya kan tomim laya
dora kan kala in hnai taka kanom le thin si hi thilom ziom lo ani covid-19 si hi mi zo tia avei pakhat chau kanoma kan ngai a tha ni mai the ma se hei hi in vena tan atlak lova ngai thatna hian thil thalo alo thlen pal thei awangin mi puiten phim khurna hi uluk taka he si kan do chunga kan kalpuya chula midang te sikai thei din huna ding theu kan ni na hi phim khurna ta ni mang thar lengu mi puite hian zelen kan thiam lo hle a hun local jail tur thlengin he si hian khovel ala tuam mai theya phim khurna neya social distance hi kan ngai pui mo jail atul do na ni